Welcome my channel! New episode. Ay wow! Ada na panunot ko ang negosyo, Nana Emilia. Anya kay anegosyo day taro sa lay nakong. Planok nga iparenovate ti istol asigod ang naglakwan da antisilya idi. Ay nawaw. Apay ngay asyak ti pangibagbagaam. Saan kumot ako kwa day jay? Saan nyo ako kwa ngam napadas yu tinagnegosyo? Amangan kunak no adda nasaya at ama ibalakad yu kanyak, Nana. Ha? Mayat nga tano iparenovate ko kan ipaabang ko ti daddo mga istol. I-reserve ko lang ti maysa nga istol tapag displayan mi matlaang itila ko mi. Nay, mayat nga agpayso ti negosyo akasta Ngam santay asigurado no agbaligay. Nang runa kat saan mo't asyudad ti ayan tayaw. Day tamot laong nga ruti may sa pagdandanagak, Nana. Angam adakin ka day tanak kong. Saan tay amaamuan no saan tayo apadasan? Ay kat makisarita kalatan iti kasinsin mau adi na unay ingin at isingiran na kadakayaw. Kasaritak to nga rod ni Kasinsin Madeline. Ngam tulungan nakto anana. Isuro yu dagiti rumbeng nga aramidek. Tawan mo't background ko no maipapan iti negosyo. Ay katuan lataan nakaw. Kaya't kung nga abangan ti istol ang naglakwan nyo idi Kasinsin Madeline. Si kanti pangibagaak tawan mo't ni Auntie Celia. Saan mo't anatarimaan day jay? Nubilang man taabangan nyo, masapol nga ag-renovate kayo. Wen Kasinsin, okay laang kada kami kinilakay ko. Anya ang negosyo ti plano yo aya? Paglakwan mi kuma, gidad duma, ipaabang mi no adamayat nga agabang. Medyo nalawa mo't dayjay Kasinsin. Sige, mabalin latamot. Mano ti abang ngay Kasinsin. Kan mabalin, 5 years contract Kasinsin. Mabalin ngam tinawon ang umato ti abang No ipaabang mo, agbalin day jay nga upat a pwesto. Wen Kasinsin, upat a talaga ti plano. Mabalin siguro ti 5,000 per month, 60,000 ti makatawan. Ngam, si kamot ti makaamo amang patarimaan Adamot kit di kuryente na day jay. Adapay CR na, danumlaangan ti parikot yung. Agaramid tayo nga rod iti kasuratan Kasinsin. Ay nawaw, saanan? Awan ka di ti panagtalik mo kanya, kat agkasinsin tamat. Ipaabang ko ti sigod ang naglakwan day dinanang ide, tatang. Ano? Saan ba't anatarimaan day jay? Masapol ang mapinturan manan. Isu nga rod a 5,000 per month laang ti singirok, tatang. Awan pa'y danum na jay. Isu analaka laang ti abang, taaggastos dapay, tatang. Sino taga-abang aya? Dakasinsin Rosalie. Aya, Wun, tinaibaga na kanya kat pagdisplyan dati may isang istol. Jeda duma, ipaabang da kano. ay wana. Mabalin latamat ti kastano madiskartida. Wun tatang, jak mutlaangan maasikaso day jay, tada mo't trabaho. Isupay latamot at maurnong nga abang. Numabalin ti upat nga istol ijay kat maipaabang ta, uray 2,000 laang lakay. Tinapatag kat adabasit ang maurnong, kan adapag-displayan ta itilako ta. Magustuak ti kasta planong bakit. Iso na lang taman manumat ti tao diti lugar tayo. San akaslay jay syudad. Isu analakala ang ti abang lakay. Di masapol nga da permit ta. Wen ilakad tan no mapatarimaan ta ti pwesto lakay. Okay bakit? Ibagam laang no adda maitulong ko. Tanusak nga ramidan. Ibaon ka man nga rod agumatang iti pintor, tarugyan ta ti mangi-renovate lakay. Sayang ti aldaw. Anya kulor ti kayat mo? Si kaman no anya ti maibagay ijay. Alaam ti resibo Wain, bakit? Ay wen gayam. Gumatang kamatlaangan iti lansa. Taamangan no kasapulan tayon to. Ken kitaam no adda pay daduma akasapulan tayo. Gatangam lat talakay. Mapanak iti ayanda Kasinsin Madeline italakay. Bayadam ka din ti abang ta? Wen, bayada kontap numalpasan. Abang iti innem abulan pay laang ti ited ko. Dumawat ka iti resibo Wen lakay. Tapno adda ipitensya nakabayad ta. Narigat mo't no ilibakdan to. Wen, no awan resibo, uray kumpurmi apapilatan. Mabalin na tamat, tinapatag kat adda ebidensya nakabayad ta bakit? Agrubuatak nga rudan.
Ituloy mo matitrabahom ijay tapno malpasan. Wan bakit? Ay wan gayam, simangpot ka diti plywood nga impa-deliver mo? Simbang pwede na. Okay. Sumaruno akto ijay kalpasan ti panagsarita mi kini kasinsin Madeline. Siya kung ti makaamo agumatang iti meriendaan ta. Bayad mi dayto iti innam abulan kasinsin. Agyaman ako na ikasinsin. Kasapulak nga agpaiso ti kwarta ita. Oh, anya ngay, nailakad yo ka di dagiti permits yo kasinsin. Saan pa kasinsin? Upat nga istol gayam ti mabalin ijay. Saan unay analawa nga mabalin matkit di apaglakwan. Unmat nga min. Da kayo latan ti makaamo amang diskarte no kasano nga i-display yo dagiti lako yo. Inabangan yo nga rudin. Wen kasinsin. Idublik lang nga ibaga kang kaatap no ammom. Awan pagdanagam no may papaniti da itaabanag kasinsin. Mapanak to agbisita ijay no makawayaak. Ay wen kasinsin. Agtugaw ka pa'y tamangiruharak iti baso. Agkape taman. Ne, saanan kasinsin? Ay nawaw, sigurado ka kadi kasinsin. Wen, merienda kamin tumatla ang kinilakay ko ijay inton madamdama. Busy kayon samat, Nana Emilia. Saan matkit day Madeline nakaw? Adda ka di masapul mo? Addaman kayat ko amaamuan, Nana. Anya day ta nakaw? Angam diyo dakdakamaten iti kasinsin ko ang nagsaludsudak kada kayo Ay nawaw. Anya nga min day jay aya? Tinaibaga na kanya kat ipaabang dati inabangan da pwesto miidi. Kat, Manunga tati singirunda nga abang kadagiti agabang to, Nana. Amangan no adda na dakdakamat na kada kayo. awan pa'y mat na dakamat ti kasinsin mo kanyak. Saludsudin yun to man, Nana, taibagayo kanyak no mano. Ay nawaw, mabalin mat akasaritam ni Rosalay takasinsin mo mat dayjay. Ay saan, Nana? Saan amabalin ta amangan no ikan na itidakis akay papanan ti panagsaludsud ko. Narigatan, Nana. Ito'y payadi ka matagtagaray, Madeline. Naunag ti pampanunutak ita, tatang. Ay nawaw, ano't pampanunuta maya? Kasladyak gayam kayat nga ipaabang dayje kada kasinsin Rosalie, tatang. Na, apay kumasaan, kat nagsarita kay ngarudan. No siyak ti mang ipaabang iti dayje apesto. Dakdakkel to ti income ko, tatang. Ay, di ka gararamid anak ko. Di mo matipadlaw arupat kwarta ka Kukwa tayo dayjay. Adda karbangak nga agdesisyon, tatang. Nagsarita kay ngarudan iti kasinsin mo. Nagsarita kami ngagpaiso. Ngam awan mo't nagpinirmaan mi. Anya, Kaya't asawan day ka, mabalin pa'y nga ibabawi. Wano saan, pagbalino kun a 15,000 kada bulan ti abang datap no sa anak mo't amalugi asos, dakkel mo tin atakin si Mel, anak ko. Saan mo't asyudad dito ayan tayo? Tapno ingi na makasta. Ay kat makaamuda mo't tin amang ibirok tatang. Napatagtibagakan ka kasinsin. Anya ti ibagam kasinsin. Ingatok gayam ti abang asingir kada kayo kasinsin. Lugi ak ngamin no 5,000 laang ti bayadan nyo iti makabulan. Kat ipaabang yung mat iti sabali. Ti plano kat 2,000 per month lang ti abang ti maysa nga istol kasinsin. Saan mat ngamin asyudad dito'y lugar tayo? Ay awanan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat 15,000 per month ti bayadan nyo kanya. Anya? 15,000 per month? Una, tapno sa anak mo't amalugi. Ay nawaw. Kaibagbagak laang a 2,000 ti abang asingirik no adamayat nga agabang kasinsin. Adda kada kayo no bayadan nyo ti 15,000 per month. Wano, i-give up yung latan. Apay ko mga i-give up mi kat nalpasan ti renovation. Ilakad mi laangan dagiti naskan a mailakad tapno legal ti negosyo. No may papan iti gastos nyo, mabalin mo't nga isubliklatan ti kwartayo. Agraman advance payment yo. Kasano ngayon lakay? Awan nga rod bakit? Dakkel unay ti 15,000 per month asinger na. Naku nampay. At dapay matdaddo maapaggastusan tano kwa. Kasano nga imbaga na kin ka nga ingato na ti abang ta? Pagbalinan na kano a 15,000 per month tapno saan kano alugi. No saan ta kano a mabayadan, mabalin nga i-give up ta. Isubli na laangan ti gastos ta.
Saan mo't nga rod ang sigurado? Nagbaligi ti plano ta bakit? Dayta nga road, saan mat asyudad ti lugar tayo? Dayta kumamot ti panunutan na Saan aday ta malugi ti isang kaibagana? Wan nga road lakay, kasano nga ta nga agpaiso? Pagpanunutan taman pa yan na imbagbakit. Kasla saan ta maparuwar ti 15,000 iti makabulan. Anya ngay mo't di mabati atang danta. Anya mo nga minan ni kasinsin Madeline, awan mo't may sa asauna. Mangilawlawan mo't bakit? Dadailan na mo't ti plano ta. Anya jay nadamag ko. In give up yung kanumat ti abangan nyo kuma. Wan ata saan mi akabailan abayadan ti abang nana. Kunak man no 5,000 laang ti binulan. 5,000 ti nagsaritaan mi ididamo. Ngam ingi na ti kasinsin ko. 15,000 per month kanugayam. Ay nawaw. Rupat kwarta mo't day ta kasinsin mo. Iso aday jay, in give up mi kit din anana. Malugi akong kunana mo ngamin. Kasano nga iti gastaws kan banugyo kanila kay mo. Insubli na mo kit din nana. Kat, anya nga iti plano yaw kanila kay mo. Pagtrabahuan nyo ngayon ita. Abangan mi ti kulungan ti baboy ni Tata Ernie nana. No kasta, agtarakan kayo nga raw iti baboy. Wan nana, isulaangan ti ipadas mi. Barang agbaliki kami kumamot. Tapno mabayadan mi dagiti utang mi idinagsakit nila kay ko. Sa dino ti papanamaya anak kao. At da ilaklakad ko a papeles, tatang. Anya papeles mananday ta. Papeles ti pwesto nga abangan ko madakasinsin Rosalie ini. Ilakad ko dagiti rumbang ama ilakad, ta siya kon ti mangipaabang. Ay no, apay mo takas ta. Isuda ti nakapanunot iti dayta negosyo. Apay nga agawam. Di da nga rod kabailan abayadan ti abang asing singirek, tatang. Una ta nang inamot dayjay. Ay, no di da kayat, siyaklatan ti mangipaabang. Oho, ang drama nga tamayat nga agabang. Ay natatang adda. Ado ti kalugaran tayo a business-minded ket. Amangan no adda may baga ti kasinsin mo. Apay kumapay laang, kat isuda mo't tinangi-give up. Kan may sa, insublik mo't ti gastos da. Awanin makagapo, tapno agririda. Nakitam ti nakitak lakay. Adda agab-abang iti ipaabang takuma iti. Kasta maggayam ti plano ni kasinsin. Di na pala indiritso kada tao mo't. Uni nga ruda, ngam di balilatan. At amutin pigirita. Nasakit latamot itinakam ati kasdi nga inaramid na. Anya nga ruti maramidan tangay kat kukuhada mo dayjay. Sa bagay Sapay la kuma, tatuloy-tuloy ti pigiri a negosyo ta. Aganos talaang bakit? At dantumat siguro. Un gayam, awanan may pakan kadagiti tarakan ta baboy. Masapul nga agluto manen, bakit? Agluto ak inton madamdama. Manganta pa'y man tani, mabisbisina kon. No problem, bakit? Nasapa pa'y magkite. Nakadumot tanday ta kwarta anak ko. Ay nawaw, ni tatang talaga. Nalipatan nyo ka di nga adda ipapaabang ko. Nagsingir ka. Wen tatang, abang para itaabulan da ito'y. Nasapa mo ti pa nagsingir mo. On sapay mo't napaglakwan na kita agab-abang itaabulan. Kasta talaga, tatang. Masapol nga advance payment no kwa. Manuti abang day ngay. Secret. Planok nga ro din ti agresign, tandamot ten urayak nga abang da. Kaslaak mo't laag susweldon ano kwa. Tapay kung makag-resign ka, masiguradom ka day, ngagnanayon day ta paabangam. Ay natatang awan parikot dita. No adda pumanaw, addan tumat maisukat. Kat, kumusta nga iti pwesto nga ipapaabang mo, Madeline? Okay lang mat, nana. Aya, Adda ka di parikot, nana. wen tada nang ngagkaw nga istorya dagiti agab-abang ijay. Ay nawaw, anya nga istorya tinangagyo, nana. Maluglugi da ka no, kat nasurok ang makatawanan nga aglaklako da ijay. Mano aya ti singsingiram nga abang da. 7,500 per month, nana. Iso ang nag-resign na kun iti trabaho. Ay, isumot lagayam
Nangina ti abang da. Nag-resign ka pa'y gaya man. Apay ngawan ibagbagada kanya. Apay ada kayo nga iti pangibagbagaan dano at da parikot. Mabain dalakit di amang ibagakin ka, balasang kaw. Dagiti lang mat ngamin kalugaran tayo ti customer da. No para kanya kat nangina unay ti 7,500 nga abang da. Anya nang inamot nga ibagbagayo. Sakto laang dayjay anya. Ay, awanin tatang. Magsipanaw mutin dagiti agab-abang. Nawaw, apay kanumat. At ang samot na isawang mo adakas. Lugi da ka nung arod tatang. Kat, sino ngayon ti agabang ijay? At dapay matkit di daman ng test ngam sigurado apumanaw tumot dagi jay. Day takit din. Sakapay nag-resign ka mo iti trabaho. Noon nga ro tatang. No pumanaw dagiti agab-abang, awanin pangalaak iti kwartak. Masapul ngaag-apply ka man na. Diyak mo na awaten dak pa iti sigod ang nagtrabaho ak tatang. Ibagbagak tumod ngamin kang kay di. Diyak mo't ninamnama ang mapasamak ti kastoy tatang. Kanya nga ita, sikabot lang tagparikot. Nakarikap mo ti dua nga istol nga ipapaabang ti kasinsin mo bakit? No saan ang agbidot? Makabulan ng akas jay. Wen ata magsipanaw kanumot dagiti agab-abang. Nakadamagam? Ni Nana Emilia. Apay ang magsipanaw da. Wen ata man mano kanu ti gumatang. Sakit nangina ti abang abay bayadan da iti makabulan. Sigurado a pumanaw tumot laang damanang tes ijay. Awanan mabati nga agabang. No apay mo't ngamin nga ingina ni Madeline Amuna mo't asan a syudad dayan tayo. Blessings in disguise lat tagayam ti kasdi napasamak kada talakay. Napaay taman iti imo na aplano ta idi. Makunak anabaligi tamat iti pigirita. Putno launay bakit? Pagyamanan ta ti apo. Tasan natuloy ti imo na aplano ta. No natuloy ngamin, data kumatagparparikot ita. Napasamak ti kasjay taada na pimpintas aplano ti Diyos para kada talakay. Anya ngayon ti planom, palpak mo ti negosyom. Isardeng kun atatang. Agsapulakit di iti pagtrabaho. Karmalakit din, ti kasta mapaspasamak kang ka. Ni tatang mo. Una, taplano da kasinsin mo Rosalie nga ipaabang day jay ite. Ngam gaputarupat kwarta ka, pinapanaw mo ida. Inagaw mo ti plano da kuma. Ay nawaw, saan ko ida pinapanaw tatang? Nagadumay lang Kaslakas di mo lang Inginam ti abang, tati kayat mo kat sikat ti mga ipaabang. Anya nga ita, palpak nga raw. Katita, at damutin pigiri dyan successful dama ko na. Ay, pangaasiyo man tatang. Di nakpagsasawa na kasta. Amuyo lang arudan nga agparparikot da tao. Enton sumarunong amin, saan la ati bagem ti panunutam. Nung nakisarita kakit nalpas ti dilyaw, di mo basta ibabawi, takaasim mo ti pada matao. Imbesa na pintas ti plano da, awanan tadi na dahil mo mag. Alawanan, tatang, basol kun. Pag nakmam na itan anak ko, tenton sumarunaw, agpanunot ka pa sakbay nga agdesisyon ka, kan sakbay nga aramidam, ti may sa abanag. Ay, nawaw! No saan tayo ang nagbaligi iti plano tayo, di tayo kumamapukawan iti namnama. Laglagi pan tayo asaan amay may sa ti aldaw. Napaay tayo man ita, at dantulat tapan nakatungpal na. Dayta kat babaan iti napimpintas a plano ti Diyos a namarswa. Kunada nga rudan, ti tao a mairuruman, Diyos ti manaraken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.